Kao što nam je svima manje-više dobro poznato, odnos između religije i nauke je, blago rečeno, veoma nategnut jer su njihovi pogledi na svijet u većini slučajeva dijametralno suprotni. U Evropi, koja je rodno mesto moderne nauke, odnos između religije i nauke su nesumnjivo dotakli dno sredinom prošlog milenijuma, kada je crkva još uvek bila izuzetno jaka, a nauka još uvek u početnim fazama razvoja. Od tada pa do danas situacija se preokrenula u korist nauke, tako da ona sada uživa veći ugled u društvu, dok religija sa druge strane više ne zauzima tako važnu ulogu u zapadnom društvu, iako je naravno i dalje prisutna. U ovom videu ćemo analizirati sličnosti i razlike između ova dva pogleda na svet i uzroke njihovog neprijateljskog odnosa i razmotriti moguće načine da se pomire jedan s drugim. Osnovna razlika između nauke i religije, koju s pravom možemo smatrati uzrokom njihovog sukoba, je to da prvu odlikuje materijalistički, redukcionistički pogled na svet, dok smo prema potonjoj uzrok sveta i mi živa bića, nematerijalna duhovna bića, tako da samim tim nije moguće redukovati životne interakcije hemijskih elemenata i fizičkih zakona. Budući da su početne premise njihovih pogleda na svijet dijametralno suprotne, ne čudi da nauka i religija nemaju naročito prijateljski odnos, jer jedna isključuje drugu. Religija smatra da izvan ovog sveta postoji svemoćno, sveznajuće, sve dobro, transcendentno biće, koje je stvorilo svijet i živa bića koja ga nastanjuje, i ona nam daje uputstvo o tome šta treba da radimo kako bi mogli da odemo iz ovog prolaznog sveta u večno carstvo tog vrhovnog bića. S druge strane, nauka ne priznaje postojanje bilo čega što je transcendentno i teži da empirijskim metodama objasni ovaj svet, prirodne pojave i zakone i sam život. Rezultat toga je zaključak da je svet nastao delovanjem bezličnih prirodnih zakona oličenih u prirodnim silama, a da je život nastao kombinovanjem hemijskih elemenata i dalje se razvio procesom evolucije. Međutim, takav pogled na svet povlači za sobom niz problema. Ako smo mi živa bića samo spojeve hemikalija, zašto bi onda smatrali da je nemoralno ubiti drugo živo biće, ako i ono nije ništa drugo dugomila hemikalija? Nauka ne može da da odgovor na to pitanje, jer njen pogled na svijet isključuje potrebu za moralom. Slično tome, nije moguće objasniti ni svesnost, ni osjećanja i ostale aspekte duševnog života, pozivajući se na delovanje fizičkih i hemijskih procesa, tako da je nauka u ćorsokaku i u tom pogledu, posebno zato što postoje brojni primjeri pojava koje jasno ukazuju na to da pomenute stvari ne proizilaze iz mozga, već ga naprosto koriste kao medijum. Uprkos tome, naučnici stalno govore da je samo pitanje vremena kada će pronaći odgovore na ta pitanja i stvoriti život pomoću nežive materije. Ali realnost je da ne izgleda kao da će moći to da urade, ma koliko nauka napredovala. U međuvremenu, nemali broj naučnika koji prihvataju pomenuti materialistički, ateistički pogled na svet ili vodi vrlo bučne kampanje protiv religije, koja je načinila toliko zlodela u prošlosti koja zavodi ljude, ili u najmanju ruku odbacuje kao zaostavštinu primitivnog stadijuma ljudskog razvoja. To je veoma interesantna pojava ako imamo u vidu to da je prirodna posledica njihovog pogleda na svet, to da je potpuno nebitno ko u šta veruje, jer ćemo na kraju krajeva svi prestati da postojimo kada umremo. Tako da je nejasna njihova potreba da spasavaju druge ljude
od štetnog verovanja u religiju. Zapravo bi se moglo reći da se oni ponašaju isto kao vernici, samo što je religija koju oni promovišu vera u nauku. Da ironija bude veća, tu nije kraj podudarnosti između religije i vere u nauku. Naime, ako se drznete da napadnete teoriju velikog praska i teoriju evolucije, koje predstavljaju osnovu njihovog pogleda na svet, naići ćete na izuzetno neprijateljske reakcije sa njihove strane, čak i ako iznesete svoje argumente protiv tih teorija na propisan naučni način, bez pozivanja na svete spise. Ovo je takođe veoma zanimljivo, budući da predstavlja primer tvrdoglavog dogmatičnog držanja za određena uverenja koja su, nažalost, naučnika i suprotno njihovim željama, ipak samo nedokazane teorije, i to teorije koje imaju ozbiljne probleme, te naučnici stoga moraju da ih modifikuju s vremena na vreme. Ne bih se upuštao u detaljnu analizu pomenutih teorija, što zbog vremena, što zbog toga što nisam ekspert, ali mislim da je svakome ko ima zdrav razum jasno da su šanse da su se stvari odvile onako kako te teorije tvrde približne nuli i da je mnogo logičnije objašnjenje da je ovaj svet i život stvorilo neko inteligentno biće. Naravno, kad im to kažete, ateisti se onda često poslužuju argumentom lošeg stvaranja, ali čovjek ne mora da bude mnogo inteligentan da bi došao do zaključka da ne postoji dobar razlog zašto bi ovaj svet trebao da bude idealan u svakom pogledu. Očigledno je da ovaj svet nije raj, tako da nema razloga da bude idealan, jer sigurno postoji neki dobar razlog zašto je takav kakav je i nije teško shvatiti da je taj razlog, ako je suditi po svetim spisima, najverovatnije to da ima ulogu da nas podstakne da naučimo neke stvari i da postanemo bolji i dostojni odlaska u Božje carstvo. Međutim, ono što ne pomaže vernicima u debatama s onima koji veruju u nauku je to da su često fanatični i nesposobni za iznošenje dobre argumentacije, tako da ih potonje često ne uzimaju za ozbiljno ili ih čak ismijavaju. Što se tiče pomirenja ova dva suprotstavljena pogleda na svet, mislim da ono jeste moguće ako se ispune određeni uslovi. Za početak, nauka bi trebala da prizna da ne može da da odgovore na prethodno pomenuta pitanja i da su dve ključne teorije koje sam pomenuo nedokazane, manjkave i malo verovatne. Takođe treba da prihvati činjenicu da ne postoji dobar razlog zašto bi materijalni domen stvarnosti trebalo da bude jedino što postoji i da verovatno nikada neće moći da objasni pomenute aspekte života, budući da postoje jasne naznake da je sasvim moguće da potiču od nematerijalnog duhovnog domena stvarnosti. Dakle, nauka treba da se usredsredi na svoje polje delovanja u kojem je nesumnjivo izuzetno uspešna, o čemu svedoče brojni revolucionarni izumi iz prethodnih nekoliko vekova i da ne gaji pretenzije da može da objasni život, već da prepusti ljudima da veruju u šta god žele. S druge strane, religija ne treba da se pretvara da su sve nemetafizičke istine u ovom svetu iznete u spisima, jer je više nego jasno da to nije istina i da nema razloga za bilo kakva naučna istraživanja. Naravno, to ne znači da treba da smatra da je sve što nauka radi nužno dobro, jer je jasno da to nije uvek slučaj.